Meda for maminchia wo na mensanso ema wo akwa ba ebre aso ti ye de abrabo mu nsem kofo nyama nkofo femu abrabo mu a ensem yie no ye de ba bedan wo se ne be ya wo nso benyam afutuo e de bi etu hofo na watu afoforo nso efo na nne maami bi de nani aba betwe mu e wo ahase ya ne nsem odi tu dwa nyina ene se be ma no ne nete one ne ye japade na ejapade no awareje ye baaye no Bema ne mpese odi ne chefa ebema no na emom na yiri no ma mo nka ho eye ajapade no omumom na bema ne pese okokoche ajapade ne ede mom na oso otena ontumi ntina honom ema obi emfa ne sekan enwa na nka eno nti watu na mom abafidie mase ya osrese mpenifo emmoa no na mo nka bi ma no na ne nsa entumi nka ne chefa ewo ajapade nim odi nsem bebre etudwa kame ho ne yenko nkoti ne ye ba ede bi etu ye hofo asanso esua ade ewomu yenko hwehwe video no embra mame na omutu sei acha wadon bibia ye boko na ye boko sa mame hit kakra acha mama ne nyina ne se me waru be ma ose kodwo wo firi de kuro me firi sisiri wa no tifufu na me waru no so me ne kotene ekura ase no kure ne de me kwa no aye ne kokofu ewie one ne yire panyine enti ne de me ka ho enti no me ne tena ase ka refofon bi da ho Emma, me yes, and for phone at the car or none at the end. Miss me, I can say, you and Frims, more friends, and me in any jetty. Medija, the coffee number ton, a ton by beton aboard, dear beton moon. Titru pa, me quissim, and so coffee num. If you don't know, no ton and cheer me kunaka home. Nam the cob was up with Philip myself for first a pound a month and I was so. I could feel for a woman to go swimming. No, my quality Jimmy can creature, a Jumama and copment my array coming. Timmy papa the cry so. Na koko ketwa na kan no wote no waje ne papa de be kan ho na chese ye tie menini mi nko a na ye ti koko na enti da ko na adwene ba se sese enkwala abem enti seti bia ye nka ekura so ye be ya adwene ya ba kurum ana wose ho enti mu ana me ko kwa so bai na wose wanya kakra ana waje me de sa 200 200 say 20 cedis and wode kan ho no wo frɛ Onia penny a friend Nanapoku or Melkru, or ye and some crunch dro. And I saw this kind of man say, and poor so be she Simon net a conquer a 4 year marshal, and near the letter and near the money. Okay, and near how what is one no saw the letter and can't hold the money with me as one from quite a proto war. Melkro by Benino call Melkro home watching baby a proton than you so massy. And see what this kind of was what your man on Namsa home. Tinamo ndaso so akwaje proton enti mu a ye kakra hu se papa ne ba ho ene obae na me bisa me kunu no so waba na bisa se proton te sen papa ne me bisa me kunu kan yin ano so wo se wo anya anyina no ho kire ne bisa na bisa ho enti mu a na chese de te hwa na me so dwuma me ya nam to me sa be koma se fe nam ene de pa di kakra ene se nya sika foforo ene wo sa de ma na ne pokukoro no a so mfa enko wo san famira meje proton bi Enti me ha na papa frame say na na pokoso akwaje protein bi anam se hene fa no so atwoma boko na menim ho anam se yo mate enti edi be na wotwe be mi nu no kɔ na bosman papa frame say kwani bra me enkohwe protein anam se enti no kure ni mihia no sa me no so wo na se ni say e pacho say na o kan chesa yo ka sa de do so okay na me shia no me firi me kro me shia no na wode me kɔ bɔkɔ me bedro kra me suin na hwan sebe na ye ai sebe kurukuma bibi na wura bi sa na me se na jawo bi ese ekotene kuma se na hede unu se me unu se de ma no ya na ba no me kansam na ye behwa me a na te se dia ano so ama bibia be ye na me se anaja ye din kakran na edi se denti ya sakra be papa bi waka mo pe na ja kone me ka se ko ni bi ni bodi ni mi a wote ni obi hu se de me kan ana papa ne ba ho so me ba ga eche no so be wa enti ya no frɛ masama so no se mase hwɛ me be kire kwankora e fa so a ye kikire ba ntama kikire ko masaman enti ya ha ne sa anya ma me wo wa na asɔre ye na mse ana ante ye din kakran tie kire akwanso me konna se sika ne nyina nya yi a atoto e ba so me kwaje me kwa agent fo no kwaje sika atoto ne ye de ade a eno kire ne bitu hu de kire ai te se kajaba
wonsi biri bi ba so na yeto yedi konko bi ade bi trantrantratre bi no na yeto di konko bi na etwa no na meche waka menkai nam ni ho ane me die me ma ne kaja aba asa fese ya ma me mkofo ne hu twa so ne ba sika wo mpa okay apofiana oh okay ye wa ne wo twense ne wo de beda no nyina yo ne ti ne nyina nam tutobi enti me to na boro nso ma frɛ me kono ne nyina no wo ne yire no kuro ma frɛ se agya ne ma na boro me so na bra na cheso no so abefa ne me ba panyini no ma befa no ma kwa koton ba me se de ba so no atetem se ma kakra wose da bi eda ne nti na me se ana ma me no be me den kakra sa na onia so papa ne ka hye se ye kohwe proto no ana ye den kakra sa na di esi eda no nti woni ne ye japade se mama eda na ba ko pe pie ne ye 9 okay ede na esi enti de esi ne tententi eti am de dure an se papa ne se efie no wompene ama me mfefie no enti wo be chama ne yere no no be wi aso ne ma miensa ana wa wo enti wo be chama e ma ne miensa na ma ne ye ma ana me se me so mente ase yesa se wo be che fie no e dia ma wone ne yere no e ma ne miensa ne ye ma no me so me se mente ase yesa enti dia ma mente ase ne sa ne se me koto na me ka so ne yere pen ne kokko ofuo no dia osisi kwa sebe kwase ebu odi abu me no wonu di kadibu no ama me kra no wo ba ne de be ma ne court ama me na minim so mo free court ene baaye nti o mbe ye me interview bo sebe sam me kan mu no kra nyina de kire no nti o ba no kwa yi me dance me so me kan no kore ama court agi afuo no se wa hwene ma court agi afuo papa wo nyina be se kan so agi de ama wo ba no ene ne ma nti court ka kire ma me se wo be ma ne ye japade bi mu a won ka ho bi ana wati ase ana papa nso sa aka kire me court for nso kan ya asa court me tey wo mo baaye no ana ba ko nso anere ko ware ne fufue wo so ne me ba mado emfuta miensa awo oba na asase so e di ama no wasa akwaji ye mienche kokofuo aye wo di ama no na na wo dan ne de wo se oba de na esi ntia adekora esi wasa ne na memebo wasa na ye mefuo ayanka afuo ewo mekura no kurum ho ana osekwani ma mekwan na me de mefuo ne ma ho ni bapanyene no na me de anka afuo no so ama wonso me no bapanyene na msi yo mate enti anka na so ame yante so no sa beka chem sekwani mekwan na memekwa wade okuro no so enti se mimi ni ha ubadie na okrafo ba bi en ho betia kwano nyonko ho enti makwa na mefa sa eho japade en enfema no na wonso odie ne na mso mate na mso me makwan na wonso de japade wonso de ho de na ma no enti ahase no obisa me se me so me wasa asa me se me de me bi enti me de en mapempom se mepere ana so maboa ende yenyina efie kwa me de wo mkase kora sana wo ana me so me yenyina yakabo mu ne yesifie no yesi apa wo se chenchire fie ne de wo mfema me enne me ma ento ntia se wo baje ana mse sa de me ntia se na de ba na de kurantira e ba ne firifie no so ne se me ba ho foforo no ana ka chan se me nkwaje aban besia ana mse aban besia de me de misuro empo na me ne di agresa be kwa me hu presi na me yemutu ana ye nyina so asidie mu ana wo ye ko no so kwani asa na kan ye me ne birisa na sese me ne sika bia na kokofo nso de sese me koko yi enye koko mu bia ana mse ho na mkwaje 1.5 asama me kan ma be gede se mu tie me a de woda ekuye na no na mabo ne dina no sese mama den pa na opese ye de boa de mo pese mo ye de ma me ne se ne ne pese ye ma de na wo pese me pe amada woro ma mo boboa me ne se mu edan no munyimi fi ye ne fama me edan ho kata wo ho e wo me ho na me paache wo die de ka paa no ekodi papa no se onua ne ye pipa no wodi na onua no koye asase okota asase wodi wonu ne diri ena de yeye entimi na menim se sanko bia ka wokotofia adase bia woni wo bema no enura no wo ubeyi kire ye no ye de enura me paache mani enie eden na ma ne basa papa no e ka no de ja me no ena me dwane koye kurum entimi koye kurum na mko 3 aburo same de beye dokon ahanso na meye dokon ni bi ntimi kotu bi aburo ye dokon acha se me fa ankwala me ni kam na me di sade me di etete oje bosia na oyi asai ti besia me no a me ko
me did okuna se so na aye gina ye nketo akwa na me ko cha kase na me de abeto ase no timi sika bomba ko bienu no na bibi to mani timi bi to mani no eno an na mani mi no yile fira wo wiro mo ho eti fra ye no Ebusua bra insha 104.5 on Facebook YouTube no insha TV mami amani awobo mami nani ni mienu nyina wo hwe ba bi o yeso wo mi o enro pa berenro bi esen ka di ku table yi so na ya ha de say ya ba new ayi enti ya kama no enti me no from hosa enro ne doso mama Abusua be hwebio we ye ba panyimu ukọ ware pa ye uhye bone ne biso dia ne wo ba bi obete kakanka ankasa ya nya asem ketwa mame tira se table ni ne na ewo wani me ye ai denti a me fie nwe mame enti no we nyina akọ wani so ana ni nyina bia gumani so na chene abo hospital ayi jaso so ayi hwani empipa min na tikwa me ko boss ata sresika abusua bra na wo de we no minim se dai partner ese ani mo se say mu hu de ayi enti drink konko na bru be wa ha ebi wo roba mu konko mu ye nya nhwie ye o na minim ni jase Nina menu and yes we me. Mama we bosia me senku. Sabe say 8 million na chia ne 10 million say 11 million. Ana papa na ntua. Eni mama ne hunu no. Ni nyina chi bisa akọ bo be say. The tia ne say mama eye menyin krata no eye. Yes, awade akwantuo ye kan wasem jeni on his own and kwai akwantuo bufuro bi na wakosia nkwansia wode bosia na oni okunu aye japade kwa hwe me dekoro na fe bosia ni ntimi ga akwa kurase na me ye bade ofo me ko bom so kaka ko pedem ne mabadie ene ya ni frei na ma me de wom ne se eja se kwadwo number ye de ma ye no e wa ha ya fra yenya ya fra wo mano wo mane se wo ba wo ni wonu ma anwene ho enti kosi se omo ne ya bakasa je se wo ba na ne wonu badwene ho fi se omo ne kura wo mu me pache wo de ama me no ma anwene ho se me koka me ka se me de ba ha wo ma se ye ni ho asam kan ne me ni me kuna asam menye nwuye de me ni me kuna asam me koka wo ma se me ni me kuna asam enti ne hwa se ba bia me de ba fa me so odomfo bi ba bo ame no en ne chese se me de koro enti me so ma mo mama ne no enye hwe enti no ntira ai but kobo wo no mama ne fi se o ma ne yese eye nan omo ye nan enkoda no no mbetimi ama ye nsem no mu nkyiremu fi se wonu mame ne wo na so de omo kan yete ase fi se kroya ewo mu bia won right a otimi de ye de ope pacho wate ase emra tikire no nso we de ntimi hye omo kete se mame no mo nka de munim da bi ye nya opanyo se kwadwekwa nke twa ama no bo no so ye nya no enti de be ne se egusua epusu ahoma se be nya agya o se kwadwo na emom no konna ne wo ma no enkodwene ho se anamo a wopese wutuo ni na se ba kompokra bidi wachi ne waba na fe yahwe se de ye beka asem no ma awie pe nkrata no wo ho no mpokra de enye bibi a eden me ni foto mu twae mama eye nyasa ne ma no kra hyehye no ebesa ya djuma foforo kafra wate kafra eba no se ya na ahomete evangelist ka 1 minute na yenyanya wo panyine no yenyanya no na hema papa ohima pronto papa me pa chao se mami yamba no ohu eka se omo mame ne baha no omo anwene ho enti medi omo ho ya pa na hema shed o mame fra wa fam na ya kwan asebe mpraduasa o papa pese ode ne faso mami matie na no asem wo engine room ansa na yaba misui pa mami susu ye ne nchise ye nyina ne se o pese o te ase no enkrata asem bi ne bibia adamu na china bi oni wa ne ma no papa na mfa chira metu na omo amfiri fie koda no so ana omo kasa china pese me di omo wo yaw na won se
Yani ya kasa wo boni a oto ba bi nka no ebi nie nanka nyabote mana ma me ba hiti ansa mi hiti ansa ba me ka woni nkwada twetwema so aka mo nkwada no tio ma me bai ensem bebre ho ma me yantimi anka no ha me pa to he ma me no di ka wale no papa no do kokofuo adom befuo nyina dia ma no de ho de man ko visa na ne ya ma me de no seka ketua na wo mu no ma me we ya dantamu ketua na wo mu no so wasa do koko ne memfuo ne akafuo so dia ma no so na me kira say de me ka want maze me say edan no a ye ka wansem ayam ha me ne de a papa de adia na sasa me ka sabre ne baba ko ti ase efam wo na de wo mu ni say on say wanya babi a tebrofo te se me ani obabi a ni nka wo ba say nka wa ma ne ba say ya anka wo ba wo bebo amane say mi ba say me do ba kokko me say wa ba e wo de brofo bebo amane say oh it's my mother and my father want to ungrateful him he want to collect the house, the building. But let me speak English, but he want to collect the building, belong to us. Okay. So that if my mother die, my father, you come collect the land, and you become vagabond. So I'll set this case to the court, and this is a serious case. This case is a serious case because it is important and incredible case. As I said, you can manubaba swedi nechi. Enu kwasa nka ye ka obaka se ana ya maame oba wone ye no muna nka se mutanachi sese na ya kasa sesi ano o papa wa wale miensa sese woni kuma ne na ti wo maame we roba no kra ye papa no se waja no papa no se waja maame we over 15 years ni maame we hu ni kunu krada and still papa na ka chen se maame we ewu kura obetwe manso age ne dan inti papa maame we pe a physical spiritual protection she want a law protecting no aya na japade that is a japade no oka usua kelo tematology ya fane sweet love ya unti me fa won mi an ne ko chi wo kaka wa me wo wa okay all right mama ya ko mami ya woti we 30 years be kan mfie won ya adom yeah enti mami enoma wo ye nyina ye ne mani nti sada che ne mano because wa bre yeah enti wo bra nye ye menti ne bre so nye ohe no mo fa na mo nkola no mo kasa mo ni mami na chi a sa no mo be ye o man kan sa by se ti o man kan sa enso se se mami etimi atwema nso age na ade a nyo mo na bakwa akwatenam mo na bakwa akwatenam enti o ye maame wo ba wa nkra yen na emom se mo bi wo ha mo betimi aboa momoa kom kan sa nka ye ne ba panyin no na e kasa wo ho enti yen twen kakra na yen hwe be man le kai wo ba be ma wo ba panyin no o se wo bedru ha ya na wo fe no nti ono papa no de ne do o do ntena ho ne nsam nyina be si nchesi papa no de ne sa ne yere ketua no ajapade ayama ni nyina boy me na ado boy no na papa no de ne do ankafuo de ma na yi mami akura na wo ma me fight ade ade ama o yeti hey ye ma me nya kuma si fie no mo fight ma ya anka ya twen ho se ka ne mpantoa apoje mami sofa wo fruka se oba be didwa afrika akwa etekino se ada se obenya nkwanhia na bibia betimi asi hwe nnuro wa yaguo na ni o eye o de homeso homeso ekaka yes omonya tangible children ekura Medafu yakoshe video no aba na mame sama wakwa babiem na me nka nkyere wo se asemba aya atobo asemba aya nyabotre mofrei ewo se omoti mame na se situation owom no ontumi nya hwehan saa keke se wabre aya de na eba bekọ saa keke no senke yo mo anka saa no mefele na amọ mama ne nso eno nso nye ne fault a enyi eka ho na ne situation wo ne nso eka ho enti omu hu ne mobo no mo nte na se na afi omu mfo ma ho den en support no na ne mama nhwe no omu mo ano na ne nsa enka merafo me de besi ase ida se ne ye besan so ehye biem mo sonfo na akosia me na mje adwa na mde dwumade eba wa kwem aha so eda so aye emergency Ghana TV da se ne ye besan so ehye biem abusia se manti me ka bi ma makram
Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.